Maupay nga adlaw makabugtuan ko da kan Hesu Kristo, adi nakitahan ni kakaruhaan nga Domingo han katuigan. Ako Benji F. Sarnito, usang lector, commentator ng choir, and Our Lady of the Most Rosary Parish ng Immaculate Heart of Mary Chapel, para hanya na gospel power, hawaray-waray. Niyan linakat Jesus, tikang hito nga dapit, ngan kinadto ha mga katunaan, hatero ngan Sidon. Ngan tigdala nga inulpot inusa nga kanaanhon nga babayi. Tikang hito nga dapit ngan naguliat. Kaluoy gad ako, Ginoo, anak ni David. Ginpapakurian ni hinyawa an akon bata nga babayi. Kundi waray magyakan ni Jesus, hinbisan la usa ka pulong han pagbaton han babayi. Dinaraon an iya mga tinunan nga nanginyupo haiya. Paiwasay ya, kay ginuliatan kita. Ginsiringiran ni Jesus, hapagbaton. Iginpadara ako, ngadtula han nagkakawara nga mga karnero han balay ni Israel. Kundi dinaraon an babayi, nga nagsimba haiya, hapagsiring. Ginoo, puli igigad ako. Nagsiring Jesus, hapagbaton. Diri naangay, nga kuwaon ang pagkaon han mga anak, ngan itubong ha mga kaayaman. Nagsiring an babayi, halagad Ginoo, kay bisan ngani ang mga kaayaman, nakaon han mga nagkakataktak tikang halamisa, han ira mga agaron. Niyan ginsiring ni Jesus an babayi, hapagbaton. Ada babayi, kadako han imo pagtuo, matuman ha imo, an imo ginlalauman, nga nag-upay an iya anak nga babayi, tikang hito nga takna. May daladuha nga higayon ha mga ebanghelyo nga hayag nga gindayaw ni Jesus han pagtuo han mga individual. An makatiragaman hini nga duha nga higayon, amo nga pareho hira an mga langyaw. Diri mga sakop han pinili nga nasod. Ini nga mga langyaw dumaop kan Jesus tungod kay natuo hira nga may gahom hiya hapag paupay han ira mga masakiton nga hinigugma. Ha Mateo kapitulo 8 bersikulo 5 ngadto 13, an nakiangbit amo an usa nga Romano nga kapitan han sundalo nga nangamuyo para han iya surugoon. Hakatapusan an ira pag-atubang nagsiring Jesus, waray ako makakita, hinsugad hini kadako nga pagtuo, habugos nga Israel. Hay banghelyo yana, an karakter amo anusa nga eroy nga kanaanhon, nga nagpakimaluoy para hapagtalwas han iya anak nga babayi, tikang hapagin bihag hanyawa. Bisan kun hatinikangan daw, ginbalibaran hiya ni Jesus, an babayi, mapainabsanon nga nagpadayon. An iya malamon nga baton nakapabilib kan Jesus, salit nagsiring hiya. O babayi, dakugod an imo pagtuo. Ini nga duha nga panhitabo, sugad man an siyahan nga ikaduhang pagbasa, nagpapamatuod nga diri an lahi, relihiyon, katungdanan o bisan ano pa nga kwalifikasyon ang naghihimo nga maabot han usa ka tawo an kaluwasan, kundi an pagtuula. Ngan an pagtuo usa nga hatag, tikang hakaytasan. Ginoo Jesus, salamat han regalo han pagtuo. Hinaot nga mamunga ini, hapaagi han amon pagkinabuhi. Amen.